not moving. Can't get him to wake up. Look at you, so pathetic. Joe, please don't go. We need you. I don't have much time. They're gonna kill me. Mera putawa ia, ka riraru ana ia. He toa hou. He pakanga hou. Ariki Season 3, Rā horoi ki whakaata Māori me Māori Plus. And it's always about telling a story. Making sure the kupu you are singing, you are portraying that as well. The most amazing moment ever. Ko te ao Māori kei runga piha. Who was your first Haka crush? Ko Kevin Morgan. Tīma whakaihua ka tēne. I got the volume to the point where, excuse me, you, 80%. No, I was like, woof. Anei mātau e pāpau nei ruru nei ngā mātenga. Nui ake ngā hua mō tua. That's us. Hua ki ngā kua hakatoa. Nau mai ki te hōtaka e kia nei ko wei ata. This is an opportunity that we can't pass on. When you're growing up in a place like this, it never leaves you. Ati mo te tai kapari, te tai, tēnei te tai e huri. Moko was a way of saying I'm here and I'm beautiful. It's all connected in one place. So stunning. Bro, get out of here. Watch everything for Kapa, your favourite shows. Wherever you are, join in. In more places than ever. TikTok, Instagram, Facebook and YouTube with Māori Active. Well, we're more than just rugby players. We've got huge skills. And now it's all on your biggest screen. With the new TV app on the latest smart TVs. Be part of something bigger. There's history here, and you can feel it. Māori Plus. Chop 'em at the knees, my Maori. Drop 'em with the steez, my Maori. And let's go. We don't rock around, nah, we don't rock around. We don't rock around, nah. We kill it with the sound. We don't rock around, nah, we don't rock around. We don't rock around, nah. E ara ko ngā uri o rua e moko ko ngā maunga tipua ko ngā maunga tahito ko ngā maunga whakaidea e tū whakaidea i rana. Ua tahitahia te papa mā rea kia tukua e ko te reo pōhiri o pīhanga maunga ki ngā maunga ko tū e tū mai kia tū ake aurungu i ngā kōrero ko pai maunga hei timatanga kōrero tihei mauri ora. E ngā mātā waka o te moti nei ranga mihi tēnā koutou mauri ore te whānui. Nau mai tau ti mai rā ki tēnei whakataitai e rā ko te Super 8 Kapaka competition ne te whānui. Haruru mai te whare, ho mai te paki.
Tuatahi ko ai au, ko Karen Fletcher tōku ingoa hiuri au no Ngāti Tūwhare toa. He tātai ngā whakapapa ki ngā hapu maha mai te mātā puna whakawhiti atu ki te hiku ai. Engari kei turangi tukua, ara kei te marae o hirangi te ahika e muramurana. Ki tataha o tōku pāpai huri no te nota. Nei rā, a Ngāti kau te pātu e mihi nei. Huri no kia koutou ko tai atinana mai e mihi nei. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ladies and gentlemen, welcome along to the Sube Kapa Haka competition! Officially welcome, guys. Welcome to our beautiful region, Ngāti Tūwhare toa. E noho nei ki ngā reke reke o Tauhara Maunga. We call Tauhara Maunga te Waharoa tu au iwi. We call Taupo Moana our marae Atea. We have a maunga called Pihanga Maunga, that's our reo karanga. And we have our Kāhui Maunga, Tongariro Ruapehu Ngāuru Hoi, that's our Pai Pai Kōrero. So our environment actually welcomes you to our beautiful rohe. Nō reira, nau mai haere mai. Nau mai haere mai runga I ngā tātai ngā whakapapa maha. Huri no kia koutou ko tai mai ki tēnei whakataitai nui whakaharahara. Look, I'm not going to stand around and talk too much because we've got to get straight into the competition. There's some amazing Kapa Haka groups that are standing to perform for you today. So please sit back, relax and enjoy. Look, e hara tēnei te mahi ngāwari e te tui mui te aroaro te maria. So please don't be shy to make as much noise as humanly possible to make sure that they feel welcomed as they come up onto the stage today. So without further ado, it is my job to introduce our first kapa for today. E te whānau, if you could please put your hands together. Homai rā te paki paki for Palmerston North Boys High School. Ngā mata ko karawhiti au ngā kāpai tarangi. Ko ta tau mai ki te mata te hi o tau maunga. Me he pare kawa kawa. Moi mai rā, o te atu. He ua, I te rangi. He ua, I aku ka mō. Paere ahua, titi toru mai ana. Ko te tara te marama, kua taka.
mana whenua. Nei ākura hepo waka kua tai mai ki tōpoho. Nei rangatira mā kua whakamine mai nei. E whakaira nui tātou ki ta kaupapa o te rā. He pūkenga wai, he pūkenga tangata. Kia hiwara, kia hiwara. Kia hiwara. Napier,
Chop 'em at the knees, my Maori. Drop 'em with the steez, my Maori. And let's go. We don't rock around, nah, we don't rock around. We don't rock around, nah. We kill it with the sound. We don't rock around, nah. Yeah, loving the dulcet tones of the brothers today. Nice, Palmerston North, nice. Very beautiful indeed. We're going to actually get one of their kaihaka to join me on stage now. We're going to have a bit of a whakawhitinga kōrero, whakaro. Cheer that, bro. Bit sweaty, but that's all good, bro. All good. Cheer. Cheer, bro. Introduce yourself. Ko wai koe, no hea koe. Ko wai ki tōku ingoa. No rātanau. Rātana, ho mai te paki rātana ke roto I te whare, cheer. Bro, main performance. How long have you guys been practicing for? A while. What was the kind of, like, what were some of the main things that you really wanted to work on ahead of this performance? I don't know. Was it like, what are you guys the worst at, bro, is basically what I'm asking. What is the worst thing that you guys felt that you could bring to the stage where it required quite a lot of prakati, a lot of practice? Whether it was the singing, was it the haka, was it the taiaha movements, bro, was it the choreography? What do you reckon? The taiaha movements, it was hard. Who was your guys' tutors? By Josh. Me. And was it hard tutor or was he kickback? Kickback. All right, bro. See if we can get more than just a one-word answer, my brother. All right, come on. We can do this together. We will make this work. All right. Kapa, I noticed some tunes, bro. Like they were like famous rangi, famous tunes. I think it was in your first two items. Was my ears on or nah? Were they like Pākehā waiata or tunes that had been turned into Māori waiata? Just the first one. Oh, what was the tune? I think it was by like Stan Walker or called Holding You. Me, yeah, no, you don't go away, bro. So, te tāhua hoki. But, bro, she's really brought on the stage today. Love the taiaha work, love the choreography, and I love those dulcet tones and the voices, bro. You did awesome, so kanui te mihi. Ho mai no te paki e te whānau. Yeah, bro. Rātana, he roto I te whare. Palmerston Boys High School. Cheer. Kapa e te whānau, it's time to move on to our next competitive group for today. Te arawa waka. Mihi maira. E ngauri o puhaurangi rau ko te kurai monoa. Te arawa waka, te arawa tipuna, te arawa tangata. Tēnei te whakaeke mai I rongi I te papatu waiwai. Nei rau, he uri no ngā tu whare tō no honei ki ngā reke o tongariro maunga e whakatirana na te kōrero mai maki tū ki tongariro. No re te whānau, please put your hands together. Rotorua Boys High School!
Anga mai, titira mai ki a mātou e pōkai ka hanoa nei. E tangi nei hoki, rāri aki toi mātou. Amen. Kapa,
Nukuria ta nukuria Kamehamehana Tō tātou reo take take Āngai a tō tātou reo Uri koka, uri koki Aka nipa nipa tiraria Au e kaupare ia ake Kita kita ya koine ngaro Aka pake pake ia Pui pui akina Tō tātou reo take take O te koingo o te reo Te ita o te mauri O hau, hau pura Te iria ngā kōrero Tare wania kia kaha Rita itaria purere ana Rita itaria Tō tātou reo take take Ko
Tia te kaka nui te kaka roa te kaka matua I paua mai rā I hea. I paua mai rā no rungo wai hi tohu ai te kaka riki pō whaitere noho nei te kauru o tā wiu o tā poro. A koea ko ngā rākau mātahi pua atua matua, ko ngā rākau e rua o te arawa waka. Ko ai te kura, rau kura. E te whānau whānui, please put your hands together one more time for Rotorua Boys High School. Chief, e mihi nei tēnā koe, tuatahi ake, ko ai koe, nohea koe, wera tu mo mahuatanga katoa. Kia ora, ko Wipia Webster tōku ingoa. He uri tēnei no tūhoi, te wānau āpanui, ngāpuhi, me te aroa hoki. Wepiha a tāhua te tui tēnei rangi brother. Māro katoa te tui te tua tāne rore, haka I te haka tāne rore. Pehea kia koutou. He pai. Hea ngā kaupapa I kawea ki te papatū wai I tēnei rangi brother. Ana, ko ngā raru o te tiriti, ke te tūkinga ki tēnei kāwana, o te rāhoki o tātou whānau I mauria mai hoki ki. I rongo au I toku tūna haka, e tikana e kōrero ana mo te tiriti o Waitangi, engari I te haka koutou kia koro wētere, eita. I te pōhehea, ka huri hea koutou awa kupura kia au e tama pōtaka o kāre raine. Okay, ne pē. Wā, te pai, kānui te mihi kia koe me tō kapa I tū mai ai tēnei rangi no reira, tēnei ngā mihi. E kupu whakakapi wau mo te hunga e mātaki mai ana. Ka kite. Mame. Tēnā koe wepiha. To be fair, the brothers fresh off the Manu Kōrero stage, which was just had a couple of days ago for the regional Manu Kōrero competitions, which was all of 2 days ago in Rotorua. So kānui te mihi kia wepiha, tutuki pai taua kaupapa, hara mai ki kone me te tutuki pai I tēnei kaupapa, I tēnei rangi anō hoki. Nō reira kānui te mihi. E te whānau, can you please help me in putting your hands together for our judges today? Homai te paki. He kāpō au, so I'm hoping it's the people that are on the paper. Ki te au I a koe mauka, engari. Tēnā koutou. Engari ai ki te pepa nei, tūpautama paki, Raiden Peters, kahukura me takutuahine, aria te uira paki, no re te whānau anu. Homai te paki moa kai whakawā. Big round of applause for our judges. Can't get him to wake up. Look at you, so pathetic. Joe, please don't go. We need you. I don't have much time. They're gonna kill me. Me raputawa ia ke reiraru ana ia. He toa hou. He pakanga hou. Ariki Season 3, Rā horoi ki whakaata Māori me Māori Plus. And it's always about telling a story. It's about making sure the kupu you are singing, you are portraying that as well. The most amazing moment ever. Ko te ao Māori kei runga kuiha. Who was your first Haka crush? Kevin Morgan. Te mawhaka I huaka tēne. I got the volume to the point where, excuse me, you, 80%. No, I was like, woof. Anei mātau e pāpau nei ruru nei ngā mātenga. E nui ake ngā hua mō tua. That's us. Te huaki ngā kua hakatoa. Nau mai ki te hōtaka e kia nei ko wai ata. This is an opportunity that we can't pass on.
growing up in a place like this, it never leaves you. Kachimu te tai kapari te tai, tēnei te tai e huri. Moko was the way of saying I'm here and I'm beautiful. It's all connected in one place. So stunning. Bro, get out of here. Watch everything for Kapa your favourite shows. Wherever you are, join in more places than ever. Join us for a great time. TikTok, Instagram, Facebook and YouTube with Māori Active. Oh, we're more than just rugby players. We've got heaps of skills. And now it's all on your biggest screen. With the new TV app on the latest smart TVs. Be part of something bigger. There's history here and you can feel it. Māori Plus. Chop 'em at the knees, my Māori. Drop 'em with the steez, my Māori. And let's go. We don't muck around, nah, we don't muck around. We don't muck around, we kill it with the sound. We don't muck around, nah, we don't muck around. We don't muck around. The stage to entertain you. So please, if you could, put your hands together. Omai te paki paki for Hastings Boys High School.
Kaunuku tamarama, kaurangi tamarama. Hatago tota hauatu. Watu tawini wini. Watu tawana wana. Watu wakaputa tuine maya. Keita umarama. Ano. Ano. Haramaita toki. Hamya. Huyai. Makina. Makina. Makina.
koutou. Te kura tamatane. O kirikiriro. Koutou ngā purutanga Māori o tō tātou nei kaupapa. Anai mātou ngā monu uia. E tuku anai te rawami. Kia koutou katoa. Koutou i whakarangatira ai tēnei kaupapa. Nō reira. Hei aku rangatira. Tēnei aku nguru ami atu. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā rā tātou katoa. E waka tipua, e waka tua, e waka taki tipue. Wai atati o te maunu hanga mai awa iki. Aia, aia! Tēnei te roa e rere atu neki o koutou. Ti hei wingi wingi, ti hei wana wana, ti hei ori ori ana e. Eke o kura natina e. Aia, aia! E te karakiua, e hara i te titai ana. My Maori, drop with these, my Maori. Let's go. We don't rock around, nah, we don't rock around. We don't rock around, we kill it with the sound. We don't rock around, nah, we don't rock around. We don't rock around, nah. Chop 'em at the knees, my Maori. Drop 'em with the steez, my Maori. Chop 'em at the knees, my Maori. Drop 'em with the steez, my Maori. Tēnā whakamohio mai ko wai koe no hea koe. Ko sei tango i tōku ngā, heri tēnei no te maki tango hini te mō, me wai marama. Brother Shay, korero mai mo te tū i tēnei rangi I pēhea. He pai. Yeah, pai. How were the nerves, bro? They were pumping. So do you just channel your nerves into your performance? Right, yeah. Mean, what were some of the kaupapa that you brought with you today? We previously lost our headmaster, so this performance was dedicated to him. But at the same time, we wanted to showcase our kaungunitanga. You know, yeah.
So I guess that mana wave was a conscious decision to put it as a part of the whakawate, eh, bro? Yep. Talk a bit about your principal, bro. So what happened there, and what were some of the kupu that you put in your waiata to dedicate to your principal? So our waiata tira, it was his favourite song. Yeah, so we dedicated that, as well as our whole bracket. And yeah. Bro, I'm not going to lie, you guys look pretty sharp out there, bro. I know there's a lot of kōrero that okura, I think like 6 times running, but you guys really gave them a run for their money today. How long have you guys been practicing for? Couple months, yeah. So it's important you take this whakataitai seriously, eh? Right. Me, no, kānui te mihi, brother, all the best. Māro katoa te tū. Yeah, o mai no te paki. Yeah, put your hands together. Cheer bro, Hastings Boys High School. Now, I've got to make a few shout-outs before we introduce our next Kapa for today, and that's a big shout-out to our sponsors. So if you could please put your hands together for Apollo Projects, New Zealand. Can't get him to wake up. Look at you, so pathetic. Joe, please don't go. We need you. I don't have much time. They're gonna kill me. Me raputawa ia ka riraru ana ia. He toa hou. He pakanga hou. Ariki Season 3, Ra Horoi ki whakaata Māori me Māori Plus. And it's always about telling a story. It's about making sure the kupu you are singing, you are portraying that as well. The most amazing moment ever. Ko te ao Māori kei runga taiha. Who was your first Haka crush? Kevin Morgan. I got the volume to the point where, excuse me, you, 80%. No. I was like, woof. Anei mātau e pāpau nei ruru nei ngā mātenga. E nui ake ngā hua mō tua. That's us. Te huaki ngā kua hakatoa. Nau mai ki te hōtaka e kia nei ko wei ata. This is an opportunity that we can't pass on. When you're growing up in a place like this, it never leaves you. Atimu te tai kapari te tai, tēnei te tai e huri. Moko was a way of saying I'm here and I'm beautiful. It's all connected in one place. So stunning. Bro, get out of here. Watch everything for Kapa, your favourite shows. Wherever you are, join in. In more places than ever. TikTok, Instagram, Facebook and YouTube with Māori Active. Oh, we're more than just rugby players. We've got heaps of skills. And now it's all on your biggest screen.
with the new TV app on the latest smart TVs. Be part of something bigger. There's history here, and you can feel it. Māori Plus. Ho mai rā te piki paki paki, ara mo Napier Boys High School!
Ngā me kia. E mai mahara ana mātou, ki ngā hapu, ki ngā iwi, me ngā marae katoa ko pai te pauri, me te mamai no rote te whānau, whānau i o tawa te arkinui. Ko te aroha ka maurua mō koutou ka whakani ki runga o matarua te taumata kai o rā kia ki tōku whenua Karangi te pitone Mā waira hoki e tauri mate iwi rei e kahuri ki ngā hapu E tuera ko te manawa, e tahua ki e karere amihi e. Ki ngā marae maha o te rohe, karere amihi e. Ki ngā taumata tapu na pawhiri na kine. Karere te aranga, wai patu, wai maranga. Wai o hiki, kahupa tiki o mahue, ko rongata. Paki tanga, o hine te moa te wairoa.
Please, one more time, put your hands together for Napier Boys High School. Meni te whānui au i ngā kōrero mō te iwi o Ngāti Kahungunu. Three main tribal divisions. It's Ngāti Kahungunu ki Wairua, Ngāti Kahungunu ki Here Tauranga, and Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, all of whom are descendants of Kahungunu, the ancestor. Ātāhua te kite I tēnei kapa e kawe nei ngā kōrero o te kāngara, ki mui te aroaro o mātou, te maria e māta ki mai ana no reira nei ranga mihi tēnā koutou Māori ora e te whānui. Time for us to introduce te o ngā kaihaka o te kapa o Napier Boys High School chair, bro. Ko e tui ngā, no hea koe? Thor. Thor? As in the Norse god Thor? Like Avengers. Yeah. I'm just looking for Milner, brother. Where's he? Hey? Cheer the Thor. Hey, Safano, bro, we just broadcast live. Your mum saw that, bro. Genghis. Anyway, Thor, cheer. Tuatahi mai, bro. Tuatahi mai. Tell us about the performance. How do you feel? It was all right, but the start I seen was a little shaky. But, you know, we had 3 weeks of training, but it was good for what we had, yeah. Why do you think it was shaky, bro? Bit of nerves or? Oh, it was a bit off centre. It was a bit off centre. Yeah. To be fair, bro, the Super 8 thing is a big thing. There's a lot going on. There's a lot of moving parts, bro. It's not just Kapa, right? Aye. So some of your members that perform for your Kapa, are they doing other activities through the week as well? I mean, yeah, most of us sports, really. Yeah, sports. Yeah. Nah, that was a mean performance for 3 weeks, bro. Talk to us about the get-up. You guys look pretty gangster. It was just about the cyclone, really, our aringa, for our marae and stuff. But yeah, it was just a bit of darkness, really, because that's where our kakahu came from. That's beautiful, bro. I love it. How e te hatu o ngā kaupapa I kawi ai koutou? What are some other kaupapa you brought to the stage, bro? We get ready for Nationals Day, but yeah, we were kind of focused on that too much, and other than this, but yeah. Painoa, bro, it's a good way to lead into, I think, Nationals, so best of luck ki a koutou ko tō kapa. Tēnā koe. Te whānui, please, one more time, put your hands together. Brother Thor. Can't get him to wake up. Look at you, so pathetic. Joe, please don't go. We need you. I don't have much time. They're gonna kill me. Me raputawa ia ke reiraru ana ia. He toa hou. He pakanga hou. Ariki Season 3, Ra Horoi ki whakaata Māori me Māori Plus. And it's always about telling a story. It's about making sure the kupu you are singing, you are portraying that as well. The most amazing moment ever. Ko te ao Māori kei runga taiha. Who was your first Haka crush? Kevin Morgan. I got the volume to the point where, excuse me, you, 80%. No, I was like, woof. Anei mātou e pāpau nei ruru nei ngā mātenga. E nui ake ngā hua mō tua. That's us. Te huaki I ngā kua hakatoa. Nau mai ki te hōtaka e kia nei ko wai ata. This is an opportunity that we can't pass on.
growing up in a place like this, it never leaves you. Kachimu te tai kapari te tai, tēnei te tai e huri. Moko was a way of saying I'm here and I'm beautiful. It's all connected in one place. So stunning. Bro, get out of here. Watch everything for Kapa your favourite shows. Wherever you are, join in more places than ever. Join us for a great time. TikTok, Instagram, Facebook and YouTube with Māori Active. Oh, we're more than just rugby players. We've got heaps of skills. And now it's all on your biggest screen. With the new TV app on the latest smart TVs. Be part of something bigger. There's history here, and you can feel it. Māori Plus.
ati hai mauri ana. Ko ngā waka tipu nā tūranga nui a kiwa. Ko taki timu. Ko harauta. Ko tamata ariki nui. Ko rua wharo. Ko tūpai. Ko pāua. Ko kiwa. Ko hine hākirirangi. Heke i hoki a paraurangi. Ko ueroa. Ko toke rau wahine. Ko kahungunu. Tai mai kia hine a kirirangi. Ko aputa ko raukawa. Me te kingitanga. Tūte mana tūranga nui a kiwa. Tūte mana waikato. Tūte mana maari motu hake. Rire hau. Wai maarire. Kia uri.
Wa waho ki te hau kaina. Ko tēnei wata, e whakamaumahara te atu ki te kamupere kaupoi. Ti hei maure ora. E mahoia e maiwi whakarongora. Te reo karanga, whakatika whitiki e tamama. Taurira ue. Mai puti puti ka te hana e. Mā kupe e kato e. Mea ko koe taku taku mau. Pina wa te reru mai. Ewa re aku ringa, wanei ahau. Whakai e te ranuma, whakai e awhika. Whakai e awhika. Papa ho mai te aroha, te haere ana. Ki runga te mana, ki te papaia. Hūtara! O te kingi honi tire. E ata, e ata era, te mehe maua. Ki te ngati o te ture, e mehe taurua. Kia mātara nara, ka mutu ai te aroha e. Wai ki te kōrero tūranga tāne, toa hinga kore, toa mate kore e te whānau, please, one more time. Put your hands together for Gisborne Boys High School. Tēnā koutou I eke panuku e ke tangaroa Kama. Our judges have got a pretty hard job ahead of them to find out who will be victorious as a part of our Super 8's Kapa Haka competition. Nō reira kā nui te mihi kia koutou katoa. I tēnei wā, me huri te aroa te titiro ki te tehi o ngā kai haka, no tūranga tāne, che brother, introduce yourself, ko wai koe, no hia koe. Kia ora, ko Kona Painga tōku ingoa, huri nau no te tai rāwhiti. Che brother, te tai rāwhiti ke roto I te whare homano te paki East Coast. You guys probably had to travel the furthest, bro. How are you guys feeling? Yeah, not too bad. How's the Super 8 kaupapa been so far? Pretty cool experience so far. Yeah, it's been pretty buzzy. Talk to us about your performance with some of the kaupapa that you brought on stage with you today. With our eke, when we're coming on, trying to connect to our taupo, and then back to us, Rotorua, and our Tauranga. It's just about asking the question, what's the most important thing in the world? Yeah, our Haka, it's about ruemoko, and our whakawāte is just about all our soldiers that went to war and that have fought for our freedom. Yeah. Beautiful. Kaupapa, bro. Does the kaupapa help to inspire you within the performance itself, bro? Yeah. Mean.
Absolutely awesome to have him here as a part of the kaupapa I te whānau whānau. If you could please give one more big round of applause for our brother no Tauranga tāne. Kapa I te whānau whānui. All right, I'd like to take this opportunity, if we could, please, to just give a big round of applause to our sponsors for today, Apollo Projects, New Zealand Carbon Farming, Caltex, Bailey's, and also a big round of applause for Whakaata Māori, Homai te Pakipaki. Yes, we are actually broadcasting live across Whakaata Māori plus their app that's available. So, e te whānau whānui, make sure you download the app and you'll be able to watch all of performances today. I tēnei wā, me whakawhiti atu tātou ki tēnei kapa kei te whakaeke mai, e te whānau whānui, Tauranga Moana, Tauranga Tanaka. Please put your hands together. Homai rā te Pakipaki, Tauranga Boys College. Mauiri, maurarama, maumata kakaro, maumata tamata, maumata aroha, te pauahera nei a tātān, mauri ara.
Tau mai te Māori. Haumia huia i. Tōpike! Wātana! Wai māua! Te kura tai tamataane o kirikiri noa. Te whakarite irite i tēnei kaupapa whakahirahira. Tauponui atia, ngā titu wharetoa. Mihi mai, kia maunga. Mihi mai, kia tauranga moana. Mihi mai, kia ngai terangi. E tipukanga, e tirangi nui. O tiranga marae, wahapu, o tauranga moana. Mihi mai ki tēnei o tauhara maunga. Mihi mai ki tēnei o te marae o te rangita. O te apua, o ngā tirui ngā rangi. O reira kore au kumea ngā kōrero. Tēnā koutou. Ati tu whareto, tauponui atia, tēnā tātou katoa! Awaki tita! Ahi! Tauranga moana! Mau!
Wai ai ki te kōrero nei he waka e ke noi, he waka e ke noi te whainga matua tēnei kapa. No boy left behind. E te whānau I tēnā. Umere mai ki haruru mai te whare. One more time. Put your hands together for Tauranga Boys High School. Tauranga Boys College kei roto I te whare. Che. Behuri te aro te titiro ki te tai kai tātaki o tēnei kapa. Kātahi anō ka whakawātea mai I te papatu waiwai che brother. Introduce yourself. Ko wai koe nohi a koe. Ko Zirapaki waka hau. No Tauranga moana hau. Me. Che brother. Che. Kōrero mai mo ngā kaupapa e kawe ai rungi te papatu waiwai. Talk to us about some of the kaupapa you brought with you today. So tai. Te atua matua nui te rangi.
Ko tērā tā mātou tira. Ngā pakanga o puke hina hina. Ko tērā tā tātou whakaeke. Ai, mea atu. Me, brother, me. Nō reira, kia hea te ro koutou e whakaharatau ana. How long have you guys been practicing for? About 4 weeks. Miharo rawa. Ki o whakaro eke I rungi te papatu waiwai tēnei rangi. You just get there today? Ki o ki whakaro. Ai, engari. We could have gone better. We could have done better, pa. Ki o ki nei whakaro ai. He pai. I'm proud. What's next for you guys, Kapa? Any big kaupapa coming up? Nā tēnei kapa pa. Taku kapa mo te kura, ngā Nationals whakataitai a motu. Ai. That's coming up soon, eh? Well, best of luck. Mo taua whakataitai, ngari kānui te mihi. Tēnā koe, bro. Oh, one last question. What's in the hair, bro? What's in the hair? Baby powder. Hey, baby powder. Hey, too much, mate. Too much, mara. Tēnā koe. Baby powder, eh? Or at least I know I won't be slipping on the stage then, eh? Baby powder's meant to be good for the grips. Anyway, kanui te mihi kia tātou, tēnā koutou katoa, ko tai mai nei tēnei rangi. Hey, e te whānau, please put your hands together. Give yourselves a round of applause. Thank you so much. You guys look fantastic. Tēnā koutou katoa. All right, it's time to introduce our next kapa for today. They're actually the host kapa for this amazing whakataitai, the Super 8 kapaka competition. So without further ado, please, if you could, put your hands together. Ho mai rā te piki paki. Nei rā, ko Hamilton Boys High School. Oh,
Please, one more time, put your hands together for Hamilton Boys High School. Umere mai ka tika, a tāhua katoa te tū o tēnei kapa, e rungi I te papa tū waiwai, me huri te aro o te titiro, ki tēnei puru taitama, te tehi o ngā kaihaka o te kaparā, che bada, ko wai koe rohea koe. Tēnā koutou, ko Piki Tāwhaki Agi tōku ingoa, no Ngaroa Wahia hau. Ngaroa Wahia, the second meanest town in Aotearoa, second only to Tūrangi. Tēnā koe Ngaroa Wahia. All right, bro, kōrero mai, he hanga kaupapa I kawea mai, ki runga I te papa tū waiwai I tēnei rangi. I'm from Tūwharetoa, and I heard a lot of hononga, hoa. Yeah, no, basically, because this is the first time Super 8's been hosted at an external location, our kapa just wanted to give a big mihi to Tūwharetoa,
for allowing us, ngā kura katoa, to stand in front of everyone today. So that was the main reason behind our kaupapa. Beautiful. Atahu, yeah, tika o mai te paki. And there's someone from Ngāti Suwharetoa, it was definitely felt. Heard a lot of beautiful waiata from Hinanaki Uta, Hinanaki Tai, to that hakarongo nui o Wairangi. So ka nui te mihi kia koutou. So is this like a kaupapa you guys have to practice for like throughout the year? Yeah, it's mainly decided if the boys in our kapahakaropu te maura whiritoa, if they want to do Super 8 kapahaka. But every year we're always keen because kapahaka to us is number one. We love to perform, we love to show our talents. So, yeah, it is a normal kaupapa for us. And obviously, Toti Te Uru is you guys' kaiako, pauako, pauwhakahaere o te kapara. What's he like as a tutor? And you can be honest, they're probably not even recording you, bro. He probably can't even hear you, bro. A lot of growlings. But, it's always laughs with him. He always wants the best for us. And, he only growls us because he knows that we're not doing what we can do and what we're capable of. So, yeah. He's a mean tutor. And I'm year 13 this year. So, when I graduate at the end of the year, I'm going to miss working with him and his wife, Wha Frankie, as well. Yeah. Well, ko te mea nui, ka noho ko ona whakaakoranga, ki roto i a koe, to always live up to your potential, my brother. So tēnā koe, ho mai anō te piki paki e te whānui, the host of the Super 8 competition, Hamilton Boys High School. Ātāhua, and in terms of, look, if there was a kaiwhakawā for interviews, that one would be up there, to be honest, e te whānau, it was pretty good. Brother, very articulate. Ia ki te kōrero ko taupiri te maunga waikato te awa potatau te tangata ko ngā tamatāne o kirikiri roa te kura ātāhua te rongo i o koutou kōrero e tātainga hononga e whakamihia nei I tēnei rohe o Ngāti Suwharetoa no reira nei rā ngā mihi. I tēnei wā me huri te aroa te titiro ki te kapa whakamutunga mo tēnei whakataetai our final group for today, so please make them feel welcome to the stage. Put your hands together for New Plymouth Boys High School.
tiroi ai o. E te manuhia ki te muko te kura tamatane o ngā motu e. E tona tituiro ki te maunga titoea he kei ora ko te helu. Toko maru o whata tamari ki rake ora ki tarana ki rohe nui e. Te ati awa te iwi o nuku tai pare ki te rau o te huia ki whakaurangi ki uta ko ngā tongi tāwhito e. Nei rā o ngā uri ko ngati te piti tū pare ki nua tamarau. I arongo e roa tona ko awa nui arangi ka puta. E te tini e te mana o te ati awa nui tonu ono atu rā ki te tonga ki a rauru ki tahi ko au te awa ko te awa ko au e. I waka mai mahara ki ngā rangatira e ngā mai nei e ngā tuna. I a pākanga tuatai tuarua o te au e. Ki ngā toa e puri nei i te mana o te kākau taika. Tona i, tona wei, tona mana e. Kutoko whā. Tātori tōna e hai mele paraki. O te pūmano o te kura. Tonu te whare. Ko kiri te reo o te kura tamatane o ngā motu e. Kia tu e tau e na. Kia mai a kia mana urui. Whakarārangi. O mai mono nei e tū. O mai tō wairua ora, te ora. Ko tōu manua, ko tāku manua. Tēnei hoki tō manua ka tūna. Tēnei hoki tō manua ka toka. Tēnei hoki tō manua ka pui kāiki. Tīna noho tō manua, te ora. Ko tōu manua, ko tōku manua. I manua ki mihia, i manua ki rauia. O tauturu o peti whakamaua. Kia taina! Taina! Hai mea! Hauea! Taia! Tirano! Kia uri! O pe! O kai! Tai! Kua yuki tāko! Kua tui a te aune! Ka mātai a pira! I arangi kui mo te whakauturu! E ngai ki mai a kia! Manuku! Te rongo! Kei wē! Tanga! Ta! Panea! Teua! Kia o kino mai! Ki te ukai poa! Kia pune ama! E ngau! O te kainga! Keia! Te ukai po! Te karanga! O kamunga! Ka hoki mai! Te kamata! O ke tonu atu! No reira! E te iruri! Uruti akia! Popa puanuku! Uruti akia! O ngā uri! Ai nuri! Ko ira tonu totata! O ranga tonu tamare! Ko tatou e! Te kanata! O ngā kati ake! Nei aere! Tonu te mai! Nei tukeira! Hei reroa! Papa tuanuku! Hei matea! Nā o tōki atura! Whiro tate me mai! Mai whaia! Mai whaia! Mai pata ukai! Ko! Kiroro! Here. Hikoi. Che, miharo rawa. Ie mihi nei ki ngā maunga ko utu utu.
atu i a tongariro maunga, atu i a tauhara maunga ki Taranaki. Tēnā i te whānui. One more time, please. Put your hands together for New Plymouth Boys High School. He's a big one, this one. Kia ora, kia ora. Kia ora, bro. Ko wai koe, no hea koe. What's your name and where you from, my bro? I got you. What's your name and where you from? Pace, I'm from Waikato. Pace. Chair Pace. Mean. From Waikato, but you live over New Plymouth ways. How long have you been over those ways for? Since 2020. Nice. How are you finding it in New Plymouth? How are you finding it out in Ngā Motu? It's good, different, way different, but nice beaches, nice mountain. Nice ladies. Of course. Ai, kia ora, ka pai. All right, kōrero mai mo te kaupapa. What were some of the kaupapa that you guys brought on stage, some of the waiata you guys were singing about today? Well, we really wanted our performance to centre around our haka, which talked about basically Mother Nature and how we disrespect her, how we need to actually start protecting her, instead of disgracing her. Our ike was about returning to our roots and going back to how it was done in the old days. Moe te tangata ringaraupa, get you a man with calloused hands, get you a hard worker. So, yeah. Yeah, not a hard worker on TikTok, but an actual hard work, eh, bro? Yeah, ka pai. Nō reira, kōrero mai, you were talking about your haka being about Papa Tuanuku. What are some practical ways that our rangatahi can give back to Papa Tuanuku and look after? Oh, just clean up after yourselves, be a tidy Kiwi, you know how we do it. But yeah, just look after our earth, we only have one, so do what you can. Ka pai, kia ora. Te whānui too much pace. O mai anō te paki. Pace! Che, te whānau ko ea ngā mahi mo tēnei whakataitai. So there is no prize giving te whānau. That's not happening till tomorrow, okay? So tomorrow will be the prize giving for all of the different events that have been held as a part of Super 8. But if we could, please put your hands together one more time for our sponsors today. Apollo Projects, New Zealand Carbon Farming, Caltex, Baileys, and also Whakata Māori. Keep those claps going for our judges today. Pouti Paki, Te Uira Paki, Brother Raiden, tēnā koutou. And one last round of applause for you guys. Thank you so much for coming here. Hopefully you've enjoyed the day. Tēnā koutou. Kia tūturu ofi te whakamaua kia tīna. Haumi e hui e. Kia ora tātou, have an awesome rest tonight. Another big day out for. Drop 'em at the knees, my Māori. Drop 'em with the steez, my Māori.